President William Ruto augite ari othe matabaniria uici na wanangi wa indo makiria gitaro-ini kia Mount Kenya nimegwethanwo nao noho gutacukirio makinya mahiu ma kiwatho kuona thirikari yake ndikureka utongocaritio miaka mingi uninwo na riua rimwe. Iwezekani kwamba watu wanaenda wanavunja mali ya wengine, wanachoma biashara ya watu, inatokea maafa, alafu wanatuletea siasa ndogo na mambo ya chuki na mambo ya ukabila. Nimesema hiyo kazi itakoma Kenya hii. Iguru waguo President augite atongoria aria marahura njeki uici wa indo mehithanitie na mirurungano nimoikaine na nimekuhingurirwo thitango, agiteterithia ati ni amehete kwa ihinda iraya no riu ciigana ni ciigana. We know how we got here. Political rhetoric, hate and division, tribalism and tribal rhetoric is what has gotten our country to this point. And we must do soul searching as Kenyan. President oho nierekerie kiara atongoria mung'ethaniro na kanitha akiuga nio maratuma anake kumururuka na kururungana undu uria uracungiriria hathara na ikuo bururi-ini. Viongozi wa kisiasa, viongozi wa kanisa, viongozi wale wengine wote hawashughuliki na umoja wa taifa letu la Kenya. Tutakozaje kufika hapa? Oho President ateterithitie ati aguthie na mbere na kurutira Kenya wira otoria amereire. Kwa muhiano ari gukinyaniria mubango wa ũgima wa mwĩrĩ wa SHA kwarahũra ũtonga wa bũrũri igũrũ wa maũndũ mangĩ, na maũndũ maya nimo makahota ngoro cia Kenya na kumucokia itena rĩa kerĩ. Kosa kuheshimu sheria, wanafanya maandamano, wanaharibu mali ya wengine, wanachoma biashara ya wengine, wanaharibu sifa ya nchi yetu. Maisha inapotea. Haya ndio mambo lazima tukomeshe kama wananchi. Wazazi, zungumzeni na watoto wenu. Sisi wote kama wazazi lazima tuongee na vijana wetu. Iguru waguo President ni ariria andu ethi guthondeka mieke ya mawira undu uria ukumahotithia kuona ciringi niguo gwithema kuhuthika ni atongoria a mung'ethaniro kurehe ngahe ya bururi-ini ni undu wa ciringi igiri. Handu-ini ha Inooro TV njitagwo Gitonga wa Wambui.